Wai pastor aku ke balang. Haki program Youth Week. Ula pen krei ta ijingkeli balingkot. Bat ula ai si pau teli ki sopan. Bagi samlakin pendap. Bat ula ong bapin pendap ikan ke jubab ikan ke jingkeli dau kulam. Ke jingkeli ke baong. What is your greatest need in life? Ka ai ke jing don kam ke bakrau tam ke jingim jompi. Bat ki samla kata ke jing seng klempoi perkat ki yo kita ke kot leng kedop ke keti. Kilas dang ban sayu kulom ban kilas dang ban pendap. Bat naki ban riu pau nyu pau ngut ki samla ki bawan jing seng Youth Week. Tau pastor songkai bat ngau ong ngas ngau kendit. Ban yo i batang lain ngut lene sau ngut ki samla ki batho number 1 ublei ha ke jing im jonga. Sanpo sangut ki samla ki badan kata ke jing seng kila tho pen stet ka peningkong ngakwa ka kam ka babiang ngakwa ka jing nang jing start ka babiang ngakwa ka kali ka remdor ngakwa ka ying ka internet ngakwa ka samla ka habriu ngakwa ka ni ngakwa ka tai anda gila poi sa number pra number kendai ki kendit threat balaklet ika kerteng ublei bat kimla ban ai overwriting na mala tho du kulam ki sa tho number 7 number 8 ngadon kamru yo ublei haka percaya bala kiu lut hakiliang baro jing nang jing start kayo kakot hakiliang baro ila kiu adon ke jing tiing bayong ila sedang ban kelet ru ya ublei kala penkendit yang wei profesor bala hek kerdan ngayo bani songkai nama pangatrai lembaga SCM ngajudon nasional ngai kendu iki beri ki papunjat tau perlok jangan udah Kristen haka po bang di sahabat ko kedukan ulang yang apa pastor aku